Атамай нехлеген сетим коммерческая суқтарилте. 2-нче хүлбөй сыллаққа экспедиция по следам героя проект суруян. Хебеске хоюс жороя Владимир Лонгинов төрөбіде 105 сылгар. Дойду президентінің гранын 2 төгілін ылары сетиспиде. Барыек автордарынан Татьяна Айсен Павловтар болалар. Экспедиция по следам жизни героя ден проект тугунан кылгастык кепсияпын багарабын кен история тыттан. Ол курдук бу проект 2-9 сыллаққа хағаламыда. Бу билигин осколобут директора Ефремова Матрена Николаевна Салайытынан учуталлар, үйренәтчилер болан анбастыгы экспедицияға ус алданга турумуттыра. Бу экспедицияға баран бу Жоройбут Лонгинов тугунан анбастыгы материаллары үйретен, тинчиен комуян келбиттіре. Онтон эхилигер 2-10 сыллаққа 2 экспедиция теридилер, эми Матрена Николаевна Салайытынан Жокускай коракка. Жокускай коракка үйренәтчилер, учуталлар бараннар бу биһиги Жоройбут Владимир Лонгинов чугас аймактарын кытары билсиһен, онна себе салыктан келбиттире. Онтон 2-19 сыллаққа бу Жоройбут төрөбүтө 100 сыллақ үбүлүүгер анан биһиги эдер учуталлар исток тен түмсү мустаммыт экспедиция по следам жизни героя ден проект бутын суруян фонд президентских грантов ыттыбыт хаякка бутын. Онна жак кыйылагынан боллубут, онна эме бу Жоройбут юбилейдә сылгар олы сәлбәк үле ытыллар бу проектынан ол курдук Лонгиновсы баянна патриотический клуб оголорун илже сүрбекке кихи делегациялак түйет улуһу керен келбиппит. Ан бастан бу биге горнай бут улуһун керибиппит, онтон ус алданга аянныбыт, онтон келен баран үйәһә билүгә аяннабыппыт, онтон салгы томпо улуһугар. Бу барта биге Жорой Лонгиновпыт олоро сылжыбыт сирдере болалар. Бу проект бүттүмүгүнен бихяка анбастыкы Владимир Лонгиновтен киниге күнсирин көрбүтө, ону теңе документальный кине ухуллан эми НВК каналыгар көстүбүтө. Бу проект бүттүмүгүнен бихяка олусулаган вопрос өскөн таксыбыта Жорой Лонгинов канна төрөбүтүден. Горной улугун 5 күлүгөрдү, усалдан тандатыгарды ден. Ити вопроска эпет булар сылтан бу биһиге 2-нче сүрбө үссыллакка эмие исток эдершталар темсүйләре мустаммыт 2 проект бутын сүребит. Оны ме заявка бутын фонд президентских грантов ыдан кебехебит. Жона ме кыйлагынан таксан бу биһиге 2-нче сүрбө сылларга ытыллыбыт экспедициялар бут үлете таксар. Ол курдук 5 кихи составтах оғылыры үтчаттары мұнямыд биһиги Жокускай коракка уанна дойдубут тебер сүрәгар Москва коракка экспедициялары терейдибит. Москва коракка экспедиция 5 кихилак составынталыга бәрт интерехіне күректер ытыллыбыттара. Экспедиция составыгар 2 осколо оғытын талыганан, подвиги героя мы верны етенне осколо оларын 2 ардыларгар социальный проектахын күрегін терейбиттара. Кайылақтар дойду тахымнақ экспедиция составыгар кирер кықтамыттара. Путевканнан наградаламыттара. Осколо олоргар командандан социальный проектахын күрега ыйтылыбыта. Оғылар күнстата нехилекке оскола бар сыты вопростары ырытан, сайдыны топсарыны күстүр социальный проекттары оңырын эксперттар индилергер көміскәбіттері. Күрек түмігінен дойду президентінің фондатын үбіләхіннен оғыларға өйдөбінлік бәлектер сертификаттар тұттарылыбыттара. Күрек бастың оңнячутугар 10 класс үйренәчтігер Аяна Федороваға Москва коракка экспедиция бастығы путевката тұттарылыбыда. 90-га бихескола бутыгар детский форсайтин күрәк булбыта. Оны кыйлак боламын, мен путевкал бутым. Она бу путевкавынан Москвага кален турабын. Мен Москвага бу бастыкыбын хәҗабын. Она болана бу кыгы болсага ме атан бастыкыбын калдым. Барыя кірдебілінен экспедиция 2 кыттылаға Лонгиновсы баяннай патриотический клуб бастың итіләчті бұл уақтаға. Бастығы бұхарар еннеттен подвиги героя мы верны ден 6 түймәқтен тұрар рейтингавай күрек ұйтылар. Бастығы түймәк аға дойду ұлу сәрейдің историятыттан тез соңыру. 2 түймәк мен Жоройбынан кен тұттабын ден. Әссе күреға онына 4 түймәқтен тұрар уапсай физическай бәлемі бұхарар күректер. Бу күрек түмгінен бастың балы көрдір бүт Саверий Филиппов путевканнан нағарадаланан экспедиция 2 кыттачта болар. Бихе атамайбыт онна Владимир Денис Лонгинов туғынан хасын архивка материал хасы варықтақпыт. Онна туғары болар не бит?
Үтчат составыттан экспедиция кыттылағын талыға анан атамай нехилегер үтіө көске көбілуйбыт атамайым инниките жылабай оңю ыйтыллар. Оңюға нехилек отут үтчата 5 команда қарақсан күн ұстата нехилек инники сайдыйтын түстүр барайектары суруяллар. Оңю кайылағынан атамай нехилегін үтчата әлбе оғылақ ие Эленора Авакумова аттанар. Онда үйерілік бұхыға Москва коракка экспедиция составығар кейлер путевка берілдер. Эти курдук 5 кихи составта Москва коракка экспедиция бесин 5 күнігер аянға турунар. Эти проект сүрін сыла болар Лонгинов Владимир олығын үйреті. Кене аймақтарын кытта білігін дағаны білісі олар бод. Он өсі бір олақан сети хевит болар некоммерческая организациялақ бұд сетімден. Кене дойтуыт президентінің гранын кыйлағы болла. Проект бұд бір сүрін сұрығынан болар Министерство обороны Центральный архивыгар Подольская коракка кирен үліләхін. Ол архивка киремет беге герой бұд сериге қайттақ сылчы бұтын заявление орен доброволиянан бар бұтыттан ағалан сериге сырдық тыңын урор тылы кене олығын қамсағынан кене қаннағы жүбытын тоқ ұлақан сетихиләғын өсе бей материал бұлық бұтты ден заявка қаларыды бұд. Онтон проект бұд екі сұрығынан болар атамай бұд нехилеген историятын өреті. Ол күрдік беге Российский государственный архив древних актов терілтаға тиемет әме запрос оңырын атамай нехилеге тұхынча 632 ғыллаққа амбасты құсырыққа дегелдебетін болды бұд. Стығынан еті Петр Бекетов сұруя қалар бұд қораққа. Еті барты Сибирский прикастен документға дегелі әпчеревет әлпақ бағайы тоғынақ. Оны бартын еті арыйын өретен тұхынча 600 ғылларда ақтыры бартын бетердебет. Оннаттан үлі үктемігінен беге урукку төрүттөрбит аттарын, кене ханнолор буттарын, оннаттан урукку жон олага жаага билинги жонтон улахан ортата хога бит тимбиркели бары тугаты аты эрген өттүнөн барата шо батык тихиле хачереп доонна булгу хуруктарга уну үйрөтерген хан тирейнай олох хам хевлер көрбүтүм ден дити экспедиция бихи оголор жабар буппатыгар кеннер оло хүрдаган ден бихиннагар интерьеринге айтылар. Оннаттан бити экспедиция бүттүмүктөрө бияка билген ыры үшөйдери оңоранарлар ден атык белетиктен багарабын. Архивка үләкәнне үтчакка патриотический саланы итер сылтын аптардар анал программа тәриеллер. Ага дойду улуу серитигер анаммыт түмелге сылжан Владимир Лонгинов мәстүйөнін интерактивнай саалаға көмүс саатын Себеске союз жаройдарын анаммыт истендетигер булан оғылорго олус интерехіней күн ахар. Умуллубат күйөк төлөңгө оғылор жаройдарын честен Сибекки жөрбөтін уруулара ураты чиехи сүктелер. Дойду тебер сүрағар Москва корат кен тұтта кәпсир сынянар сирдерінен экскурсиялан омнуллубат интерехіней күннер ахаллар. Экспедиция кәлдевит. Бүгін басты күнге болланы кығыл болосыққа кәлдевит. Халғы 2 күн мүтігер архивка, онна баянай музейға барықтақпыт. Бүгін беге экспедиция өтігіз күнігер ұлы көйі музейгер кәлін тұрабыт. За слава беге Владимир Денисович Лонгинов атын көрдігіт. Беге бүгін асырда государственный архивка барамыт сахарен, оны атамай документлерин көрін іштен кәлдевит, экскурсия хеттевит, карты документ бәуға дүрділер. Бұл білейін кайы болса тегер кәлін тұрабыт. Иккис экспедиция Жокускай коракка тәрилер. Жарой Владимир Лонгинов канамыт паматанникка бир дойдулақтыра Сибекки жөрбөтін уран ақтан санаан ахаллар. Етенна сақа серіндағы национальный архивка Жарой Лонгинов тұхынан документтары көрдүйлер. Ыйтык оңыроллар. Ыйтык түмігінен архивка қаралла сытар Жарой төрөбіт сирен туғылур 4 документ көстер. Национальный архивка 1,5 миллион кереңе документ қараллахатар болланы. Бүгін әйеға бір жаланы онна документтар көрдіріқін барым. Бұл Тампа райкомын личное делалара манна қараллахаталар по учету кадров ден. 1904 жылдағы. Бұл хеттон фондата хеттон алта, опихайки делата 16 ден бұл манна архивный шифрда бар. Мана ария баттатақ бұтынан
бу лис исследования архивных документов тем бар, онна ким кахан бу деланы көрбүтэ. Сурулла хачарсе. Онтон опись документов, имеющихся в личном деле деньги, хеттон, хетте, кихитте, отут алтыс, кихинне, Лонгинов Владимир Денисевич Пичар. Токенелейн Арьябыт, личный листок по учету кадров тен. Үлаки релгер казбидди кихиманныгы толорор. Оны бу тыгынча 94 сыллакка Владимир Денисевич манна атын солун, онна кахан канна төрөбүтүн сурыйбыт. Манна төрөбүтүн тыгынча 919 сыл дебит. Я СССР, Намский район дебитсе. Онда канна öğrenmittin, kanna übelebittin, bu kere helip dokumon bolar. Onu karıya batta buna göre kolu bura, kendi bu верхний Вилюйскайга райком гөлелебит, райконтора связи деньги. Онна Антон, Тампого, инспекция гостраха деньги. Саха Республикаты национальный архивы Гострах фондыда бихеха каралыгытыр. Ол фондага Лонгинов Владимир Денисович личное дело-то бу каралыгытыр. Бу тутан олар бу. Онтон кырдыкка кини бетин илитинен хурибут автобиография бар. Онна кинетер. Я родился в горном районе местности Бескölь в 1919 году 2 сентября день. Хурибут эбит. Хетте класс үйрәктәхпин дебит. Онна бу манна личный листок по учету кадров тен толороллар это. Хасбиддүләгә килбиккеха. Онна ме буде родился в местности Бескölь горного улуса ден. Горного района ясысыр дир. Образование имею в объеме 7 классов ден. Бу горный район ден манна ме ахтыллар. Онон хылыктата отон документларынан көрөбү болла. Документларынан көрдөккө Лонгинов Владимир Денисович билингенден Горный районун Горный улугун Бескölүгө төрөбүтэ документларынан бу дакастаныр. Ити курдук жорой төрөбүт сире Горный района тыгынча 931 сылгадылы нам сиринен уотунан биллер. Бескölүн эхлиеге буолара дакастанар.